Lia hirakne atau si Gubernador Banco Sentral Timor Leste Abrão de Vasconcelos ba jornalista sira iha lesideres esta semana nei. Osan dolar atus ida nebe usa líder nasional kairala senana Guzmão nia imagen dadang ne espalha ona iha media sosial katek osang ne nudar Timornian mebe Banco Sentral Timor Leste la iha conhecimento konoba osang ne. Timor Leste tidak kita ne osan rasik, osan di itu ne osan dolar Amerika. Então haula tene sinega. Mas ne Banco Central la iha plano la iha tu introduz itani osan rasik ne la iha. Oh sim, com certeza. Mas ida ne kari kanasan expressa hansan ini sentimento, criatividade ne tua karakaturu ne la iha problema. Tambah anonser ne halu $100 ida kor hanesan lolos troca tiame ne oin bafal iha ne ba gambar ida ne. Além dene, Comandante Geral PNTL Comissário Faustino da Costa Hateten, dadang ne ema barak mak matenek, hodi expressa serninya kreatividade, hodi halo desenho osan, mas bela significa tu osang ne sa ilegal iha Timor Leste. No ingredan la os para ita tu responder ne tamba kreatividade ita tingkatene sociedade timorense o hindorong hanusa. Ne mudan sebut teves. Ema quase matene barak la halimar que tenta para tu vel halo hamusu nini ideias expressa nini ideias, mas lá significa buat neve ideias criativas pessoa ideia kniniane sai tiona hanesang buat tidak legal ia iteneraing itenasang hanendane. Osan dolar atus idane ho marca mos logo Banco Central Timor Leste ho número seri completo. Napoleão Xavier, Joanico Pinto, GMN.